Baştalып ketти улак. Kimde Tatılakay? Burada okşat жерге. Ona emi sorun sayıldı. Ulaktı toptu görelim. Çang kende bırak çang. Çangdaganda olur eкен. Torpuk 64 kilo çıktı. Barpıda jip tek çok kanda olur eкен. Az iki жактан da biraz konuk keliptir. Konuklar salbası ele bizden jigitler daha salbaydı. Allah kalasa жақсы tınç ötüp ketsin. Çangıp ketti. Көтөрүлүш кыйын, бирок оорураак торпок. Мына ат салыш болуп атат, көтөргүзбөсө керек. Дымыганда гана көтөрүлбөсө. Катуу ат салыш болуп атат бирок. Bir şakek жана акчалай сайылды окшойт. Götürdü okşayt bro. Götürdü çamaz. Ozgolup kaldı, götürdü çam. Kim? Şakı mı? Şakı da görüp atam bu koy. Düşürüp koydular. Kimisi aldı, çangdan görün böyle tatlı, daha da kalısı olur. Şey al lekti. Aha. Kim vakit kaç götür toydu nesini? Ya şöyle gelip düştü dağı. Aşık götü. Aşık götü okşaydı. Kim ne çıktı? Jo. Taştagan eken bak. Toy bergen kılıçtın emesi, bükesi. Kamitlerinin güyü olasın o kendin. Hazır koydu şamşar taşta aldık. Şamşar koymayayım ne gen? Bir şakek 1000 so'm pul. Bir koy bir şakek 1000 so'm akça eken ha? Ha жақсы кен. Qana ke bir kılıçka dua vereyim. Qana omila shunday urdu olayında ulaq betat kenaka. Niyetine jetsin Xudoyim. Niyet dilese maqsad tileklerine jetsin. Özün atın mı Şamşar? Açı barpının açısından Şamşar degen bala taşta aldı. Bir koy 1000 so'm akça, bir şakek. Дағы koy айтылды okşoyt. 5-6 koy var eken bul jana bata ulagı eken de. Eger uldu bolup kalsam çoң ulagын beremin dep айтып atты jana. Sizler дағы kılıçka kaloo tilek bolsa жазып отургула. Мындай бул
Кыргыздын салтыда мынандай улак ката абадан келаткан жөрөлгөнү кылып, улак берип, палвандардын дагы батасын алып койгондагы аябай жакшы. Буга чейин дагы ушундай иштерди кылып, көп адам бата дуа алып, жакшы жактарга барган, улдуу болгон, перзенттүү болгон. Эми ушундай оюнду өзүбүз таза өнүктүрүп, өстүрүп, муундан муунга улап кетиш өзүбүздүн иш. Мен кече бир-эки жерге улакка бардым, түшмө, чылбыр, тек, билбейм, сузда андай да улакчы. Улак дегенди бул жигиттин жүрөгүнүн, билегинин күчүн, аттын чеберчилигин көрсөтө турган оюн. Атты кандай машыктырдың оюнга, өзүң кандай ыкчамсың, күчтүүсүң. Ушундай оюндарды биздикилер ушу чылбырга байлап алып эле туруп, така тээк салып. Мен айтып эле келатам, дагы айтам. Мен бул Средний Азияда Инстаграмды ачып, Средний Азиян палвандары менен талашканмын да. Бир Кыргызда палван күчтүү, Кыргызда ат күчтүү деп. Ошого татыктуу болсок жакшы болот эле. Бирок азыр өзбек казактарга да там бериш керек болуп калды. Аттын кыйынын алып, улакты өнүктүрүүбүздө. Жана балдар да аябай күчтүү эле. Такымды айдап атат, 80 килет экен. Көтөрүлүп кетти чамасы. Kim kaçıp etti? Kim kaçıp etti? Nurtilek az kordu. Tuşbak Turbayeva. Hazırkı taşlagan. Koy minem ne oldu vakit? Ya. Koy şakek. Tuşbak özünün atında okşaydı. Buna benim sözde geliyor. Şakek. Kelin balaga şakek de veresin, azım kulakıya koy da veresin. Bata doğan öyle. Kılıçka bata doğan. Uldu olayın dep. O mine karşı. Taka жақсы ниетпен öğretken ken. Kudayım kulağın eksenler kalmasın. Kudayım emniz üşümada kaçkırda ulu versin. Amin. Atı aytıp attı. Özümün atına. Cana katsın da malçık. Azamat. O жерге düşük oldu. Dur açalım yollar. Hancar kaçır babası.
Allah de atlar salınca olmalı. Götürüp kaldım ne oldu? Götürüle. Şu aksır kalktı geri otatacağımaz. Sırgakta jetli avat bırak. Çıkıp ettim ne oldu? Götürgen okşayt. Kimisi götürgen? Ay düşürüp koştu kaldı. Kaldı düşürüp koydu. Assalamualaikum kardeşler. Kötörü otatçaması da. Çuvak karmap kalgan okşayt. Evet düşürüverdi. Onu da oturttu sana şaşırdan bakadı. Mıkının atı minip bay şekerske tutat Sarattın balası. Barıp da bir жақсы Sarat var. Onun balları köp. Biri uşulunu bak. Üst tak sportifka. Üstünde kişi emeği hansa çapaydı. Sen alsır ola düşüyorsun, o tartı bayt okşaydı. Ruslan aldı, kim aladı? Aman tur bu, bir kaldım gün eken. Yıldız meni sırgak karma algan eken bir ok. At tetiri olup kaldı da menin atım, Yıldız. Çıkılıp kal basıp ken tetiri olup kaldı, жаңа at, yaş atlı. Apaç kim alıp gitti? Apaç alıp sürüp gitken. Ver Apaç'ı ver. Ek attı bir attı et bu. Bir koy daha ne oldu vakit? Ha bir eçki mi? Ha? Ha жақсы. Apaçı taşta aldı gel Apaçı. Bu katı palvan okşaydı. Sorun düzde barıp. Beresin ırmağa dedi çamaz. Bölge etmekten sormalan gerge. Gerge taşta
Tarımda tüylöp. Gel apaç. Mana şakek. Kılçaca ne direkt ulaq verse ulağı жақсы өтіп кетсін. Балдар яғын өмір uzun болсын. Ulaqtın çözsün. Қай сатты алып кетсін? Алып çık. Деме? Есеннің аты дөшті. Жақсы. Ол емесі жақсы ата. Жерге түштілер. Тыныштық алып шыққан екен де. Тыныштық палуан Мұрат деген палуанға беріп атат. Біздің балдарға аштақ сөйті. Тыныштық палуан келіп бір палуасына айтып қойсын еді. Сывышты 30-дандағы Assalamualaikum, Pak Camat. Бүгін Kurçaga uğurla koyuldakты. Kurçaga uğurunuz қолдан болсын. Қырғыздың керегіне жараған жақсы жаштаған болсын. Қырғызстаныңыз өмір өсе өрсек, а? Рахмат, Сучал. Шыл жерге түшті, бірөсі көтерді, не ол атады білбейм. Қимылдап қалышты да, шамасы көтерді бейм. Жетімді салып атады қой, Дима. Улан, жиын көтер атады шамасы, ері сол. Ошол алып шыққан ба? Жоқ, бұл әзіз екен. Жақсы олды, иманды инсапты. 5 намаз оқып жүрген. Қолдар берсін Allah. Sorun ne oldu Aziz? Aziz, sorunum ne oldu? Bir eçki bir gülen. Kimin altında? Aleykümselam. Kimin altında? Mustafa. Ha, canım Akkeme mi? Tamam. Aleyküm. Camat. Kızım. Hareketli olsun. Hareketli olsun. Kızım ya geleceğe gelin. Akşayı biliyorsun başına. Sorunu 2000 сом екен қапаш баланың. Қараулақтықтар оқшайды. Екі алған кенде өкіліш болса, жағылған кенделер. Үйіншісі 500 сом. Кімде-кім қызыл. Жоқ, мақсат баланың қашты. Қара, Польша. Бұшты ол сәрек ұшыл. Жаңа атқан жаңа. Тағасы берді оқшайды БК-ға. Қамтызыға сен бала келмейсің бе? Келдиштің атасы. Келдиш баласы азыр екенен бiri болып тұрады Бишкекте. Жалават обласының намысын талашып атат. Сіздің де вата дуаңыз талалауы. Ассаламалейкум, жамаат. Мына шу бүгін Шукам шөме улақ беріп атыптыр. Рахмат шу Кылычкадағы чоң дуалар тейсен. Мына шу емке емеде Қошқордай ұл көріп, мына шуны дағы той беріп, улақ беріп, елден патал жас игіліктерге жете берсін. Сіздерге қаларым мына шу бүгін құлақтың тымақ менен, жақсы игілік менен чағап кетіңіздер. Бартыңыздарға игілік қалап кетмекшімен. Бар болғыла, бардыңар, тынч болғыла. Амин. Рахмат айтқаныңыз келсін. Рахмат азаматсыз. Келдиштай баланы тарбиялаған сізге рахмат. Бұл жақта Улан палуан ака. Келбейсіз сіздің дағы бір батаңыз талалы. Ассаламалейкум.
Жамат. Kılıçkom. Birinciden Allah Teala sana densoluk versin, ömrün uzun olsun. Şu ülüğün meyen tinç bol. Şu Kuda kalası emdiki yılı şu uğulunun toylarında şu uğuluna ulak bergeninde gelip şeyde daha pata dua verelim. Rahmat Karabulak cemaati. Rahmat. Vatanımızlar kabul olsun. Emdiki yılı kılıçka Kudayım kendi işte polvan uğur versin. Salıp kettin. Zaman. Barpılık havalarının batasını alalı. Amin. Ушутун кылычкабыз жакшы ниет кылган экен. Ушу Алла Таала ниетине жеткизип, муну улаклар отурат. Ушу Кудайым кыз берген. Аллахым ушу уулду да берсин. Кийинки жылы ушу күндөрү Кудай кааласа насип кылса ушул жерде жакшы уултай, жакшы тамашаларды Kudayım etkizimde nasip olsun. Uşul tamaşada ынтымакта жакшы көңүлдүү өтүп кетишке Аллахтан сурап кетем. Бардыгыбызга денсаулык, Алла Таала ар бир өзүбүзгө ушундай жакшылыктарды насип кылсын. Рахмат. Elmurat aka. Assalamu alaikum çağındazlar. Mına Kılıç inibizden bugün tilek maksat gelip, elli çoğultup, içine jыйын өткөзүp, uğuldu bolayın dep kulak verip atıp şu maksat tilege jetsin. Ellerden bardığı aytılgan sözler, jakşı tilekler, jakşı maksatlar bolup, bardığı maksat tilegi işke aşıp, Kudayın kulağına jetip, sүйүнүчтүү күндөр bolsun. Palvonlar oynap gülüp jakşı çağa örgüle, bileğiңер güç bersin. Janjabsiz jakşına kılıp çağıp, şu jigittin bergen sorunlarını sүйүнүп alıp kettiler. Amin, amin. Rahmat. Amin oğullar aytkanımızlar gelsin. Bu Elmurat akabız, legendarlı Onurova Palvon'dun enesi. Bu Kasım Hacı, hazır ala bu kadar hit bolatkan Umka Palvon akırkı sorun kalıp çıkan Kögattın esi uşul. Kögattı kılıp tarbiyalap ala bu kadar jönetken uşul Kasım Hacı olat. Kırjalda mı sarat kolu? Düğününü. Sara bir. Sarattın düğürtü dağılı pasayla gene. Kana ulaktı kızı talıcı gitti. Aşırganı aşıralı. Jerge taşlaganı jerge taşlalı. Bugün buna kılıç jakşı oyun tartıla beri otat. Kılıçtın ulağın mıhtı dengelde ötküralı. Uşunçalık sorunun sayıp el çakırı batalı otat. Biz de oşağa tatıktı olup kızlıktı oyun görsötüp bereli. Bu kılıçlardagi semeni sportsmen. Kırgızbay Ağustat jakşaptар bolчу эле. Biz es tartkan malda görüp kaldık. Cengiz aka küreşip жүргөн. Kılıç küreşip жүрөт. Bakıt şahmattan 8 jolku çempion. Berkindey şahmat. Bilyardtan 3 jolku çempion Bakıt olsun. Keçe komiteringge barıp bir Tikonun balasını tarttım ele. Krasavчик деген. Al tanışıp kaldık. İmet degen gözünün köyü olam eken. Eköz kaynama köyü olup tanışıp keçe oşol atını 400 minge sattı. Oşol köyü ola geldi gelmedi mi? İmet. Gazi bu özümün dostum. Saviz'in karolü. Kel bir aka. Tagalarına kalı tilek batada olsa senday. Jaştın tilegin bir etteyt Kudayım. Jetinin biri kızır balkim sen kızırsın. Kel bir kalı tilek estelike. Tagalarını aytı öteyim bugün. Barkının tukumunan. Assalamu alaikum balbanlar. Siliyor. Normal. Estelik bu. Ağa şu jaş niyet kılıp ulak verip atkan ekes. Allah razı olsun şu balalı çakalı olup yürüyorsunuz tağa. Aytkanın gelsine. Batatıyık tilegin tagalarına kabul olsun. Amin. Allahu Ekber. Jana ulak alıp kelgen dostu var ele Şabdan degen ilgerki palvan. Kana çakıral oşanı dağı. Premi efirde Şabdan. Şabdan Mirza. Gel bir dostuna kalı tilekte aytı.
Улақтап келген жігіт тағы жөн жігіт болмаса керек дейм. Ассалаумағалейкум жамаат. Құш келсіңер. Бүгін досым ушул жакшы марекесине. Мареке жакшы өтсүн. Досым дагы кандай ой тилек максаттары болсо Аллах кабыл кылган болсун. Амин. Адик аке аштык чыкты. Өткөндө бир. TikTok'ta hit болгон ат. Барпынын аты барпыга калды деген аты ушул Адик акеге келип токтоду. Муку көп атты мен эткесин, Муку келип көп атты мен. Олду бир айдан Адик аке. Муку максат аке чакырып аткен. Ким Станбекпи? 5 майдак жамааты жерге таштайсыңарбы? Шам көрүнбөйт эч нерсе. Кимде кеттим, не болду? Жерге түшсө, даярдангыла сорун сайлат. Алымчыны бир кой шакеге аласың. Сорунчу айткан адамга ашырып аласың. Уккула балбандар. Уккула алып чыгып, бир кой үстүнө шакек. Сорунчу айткан адамга ашырып аласың. Ашып калса жерге таштабай тургула. Хана эмесе көтөрүлүп кетти окшойт. Көтөрүлүп кетти шамасы. Бекем бол, балбан бекем бол. Аракетиңди кыла бер. Ашып калды окшойт бирөөсүнө. Ар кимиң өзүңө тарт, күчтүүң өзүңө тарт. Бул жыйын эмес булан. Чубак айлантып атабайм, чаңда жакшы көрүнбөй атат. Жаркырап эле чыгып келсе көрөбүз. Мырза үстүнөн жетип калган экен. Чубак. Дагы кимдер бар? Ашып кетти окшойт. Мырзага ашып кетти окшойт, каны экен баласы. Алымчыны ашырып бир бой үстүнө шакеге аласың. Азаматсыңар жигиттер, Балпынын мырзалары азаматсыңар. Чылбыр теги жок, чындыгында жигит оюн болот бизде. Муну азырдагы 64 кило экен торпок. Бирок бир бала тээке салган жок. Баары кол менен алып атат. Муунаган да жок, тешкен да жок. Мына ушунун ардан жазбагыла Барпынын азаматтары. Мейман достукту да көрсөткүлө. Алыс жууктан меймандар да бар экен. Ашырып аласың, бакыт кимге ашырат? Бакыт кимге ашырат? Ажыга ашырат кесин, Санжар ажыга. Угу аракет кылгыла балбандар, сөздү угу аракет кылгыла. Jampa tushdik shak. Yetib. Hojinin jalına jampa tushdi. At yaxshat ekan. O'zi jo'natildi jonivor. Kengri ashirishar hech kim yo'q. Sizlarni quvgan hech kim yo'q. Shashpay. Ya, shabdan. Çankı şabdan aka bu. Kumardı tapkan, kumardı bakkan, tarafta çapkan şabdan şunda. Mırza Palvan hazırkı sorunda algan. Kamaska gel. Mırza Palvan Kamaska gel. Sorunu bir koy, üstüne şakek çana akşalayı. Gelinin beri. Şakeyi bana sattırayım. Şakegin açıklar. Sana yedim. Sorun kutlu olsun. Dağı cüp olsun. Kılı şakegin akalatı leğinleydi. Kılıçaka
Şu bergen ubağınız жақсы өтіп кетсін. Қошқордай уылдарды берсін. Сіз дағын уылдарыңыздың үзірін көрерін. Амин, айтқаның келсін полван. Арашан қошқордай уыл берсін. Қылыштың өзін де өздері уыл берсін Құдайым. Қойдағы жақсы қой екен, чоң екен. 5 мойнақта бүгін отырыш екен де, баня екен де кетсін, да? Арловты айдап жүрген Қасым Ажы отыр кафесіндегі жанағы шағылғанды несінен келген Арловский атышыл. Байшеке келіңіз, қайдыңызға сіз де қала тілек айтып өтің. Қызым қайнымда бұл. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі мына жиынға келген меймандар, мына қылыш жақсы ниет қылып ұлақ беріп жатқан Қошқордың менен қошоқары, шу жақсы ниет қылып уыл қырайындапсын, биылдан кейін Қошқордай уыл көр, ошонда дағы ұлақ бер, қатар-қатар уыл қыздар келе берсін. Жаныңда да жақсы достарың менен, саналаштарың менен ынтымақ болып жүреріңдер. Бардың арқасы өз жаман чағып кеттілер. Мынаке, аға енелік, мамиле ынтымақ. Қошына айылдың ынтымағын көрсетіп атшат аға енелікте. Біздің Қаймана аты Бауыш деген тіш доктор иінімізге ашып кетті. Тені Шакенің жаңа атында. Бер айда бері. Медет бер айда Бауыш. Бауыш бер айда бері. Берки жекпен айдасың. Қамчы үстіне қамчы бастырып кетіп отатқа шеркен. Бұл кетіште өзгөн көш ашып кетет бұл. Аттың өзін тартынын болды. Қайры бері. Кенже ака, сорын құт болсын. Азырында айтып өттім біле өткенде тик-токтор хит болған ат. Барпының аты барпыға қалды деген ат менен сорынға ташты алды. Ассалаумағалейкум. Қылыш. Қылыш. Балдарың өмірін берсін. Ал қап. Арқастан ұлдар көмей берсін. Өзіңмен өзің көмей берсін. Кенжебай палуан Қылыштың өкіл атасы екен. Өкіл атасының баталары қабыл болсын. Мадаш алып келетат, мадаш. Адамың бар бұл жерге таштайсың бұл, бақыт жанында келетат, бақыт тұғып қой. Елмұрат әкеге ашыр ошол ақ қалпаға. Ақ қалпаға ашырып орныңды ал. Bir-biriniz tuğup çavaylı palvanlar. Açtı mı? Aşıptır Elmurat Eke'ye. Jolun açıkla. Jolun açıkla aksakalga tiybegili. Aylandırıp aydasın. Jerge taştab jaylasın. Kim? Açılın aksakalga şıratık söt çetilip kalıptır. Aksakallar özara mamileleşip alsın deyişbegile jaşlar. Kuvagıla. Sırgak balvan Yıldız menen artından gitti. Yıldızdı mingen sırgağın bugün jеңiştin ırınırdağın. Жақшы bir sorunga taştap atesin bir suyunçu. Bizdin Bağış palvanımız, Barpının Bağış degen palvanı, özü vraç, жоғарғы bilimdi adis, mıktı, kadr. Kala tilekti aytalı, Otadoğan öreli, kılıç ekingen sorun dolalı. Assalamualaikum palvanlar,
Аллахым Қошқордой ұлдарды берсін ака. Amin. Kılıç aka tişten mesele jaralsa mediге bara bering. Madaş hazırkı sorundu aşırı olgan. Öfüzdün şangetin çıganına söz berelişe. Assalamu alaikum. Kılıç aka. Жақсы ниетпен елден паталайында уылды ойнап, ел çoğaltıp, улап беріп атсыз. Ақ Қошқордай уылды болың ака. Amin. Amin botalar kabul olsun. Jeti aşırdı mı? Aşırdık şu. Jetini çıkarıp koy. Jalandatıp, şamaldatıp, sırga kaçtırı yıldız menen. Barpının balvanı çuvaqtın enesi sırgaq balvan. Karim'den Yıldız degen atı menen algan deydi. Aylan toyda Yıldız'da jalını alaq çürüp koy. Almanbet'in esini aşırgan ekan. Almanbet'ti de ayta ketsek. Jana Kırgızda ilgerten at menenle adamsın algan. Azır ile Koçkordu koşup alıştık kulağı bir karış eken dep. Şu adamdı sınaganda aytkanday bu iki jaktan bunun da liniyası küçtü. Ene jagı Genenbay korat, ata jagı Turat korat. Kimge aşkın eken? Rızkıla gel. Atarsın aşırgan eken de Almanbet. Konuka verin. Verin konuka. Top koyam jası kiredi okşu da. Çuvak, belki konuktan albaysın bu. Çuvak, jardan verdir konuka. Toktatıp vermeysiz bu Rızkıla. Artımızda konuk baradat. Verdi okşak. Saldı jalga konuktagı jön emes konuklardan al. Tayburul'un düzgünün koyuverdi koy. Konuktagı attı doğuşta pekirip koptu aydaydı gel. Pet söz boyunca Çuvak'a veriyor da. Çuvak sorun var deydi. Ver ulana güven Çuvak. Çuvak'tagı mıymandastığın görsatıp Müçmalay'dan gelgen Talgat balvan kaşır verdi okşaydı. O Talgat. Taylarda algan bala buldağı. Anan alamdı var oğluğla. Takımına kirse takımı taştan beken bunun. Mınakey, oğlaқты çıkarıp alıp gelgen dostuna Kılıçtın özünden daha sorun varken beri atat. Jerge taşta sorun var. Jerge vur sorun var. Tavuşaka bugün. Tavuşaka jerge vur sorun var. Tavuşaka jerge taşta. Jerge vur sorun var. Jerge vur sorun var Tavuşaka. Jerge vur sorun var. Hırıspeke aşırganla da sorun var. Kaçta jerge? Ruslan aşkan bolsa Kamaska alıp gel. Sorun var. Kimge açsa Kamaska gelsin sorun var. Sorun jakşı. Jönököy sorun emes. Jönököy sorun kalmadı. Kamaska alıp gel olasınlar. Jaldan bolsa da hesap kılabız. Meymanımız var bere turgan. Bazarbayaka Kamaska alıp gelin. Kim yaşadı? Bazarbayaka yaştı mı? Bazarbayaka açsa Kamaska alıp gelin. Aksakal Kamaska alıp gelin. Hırıspeke aşırıp sorun olas Bazarbayaka. Bazarbayaka Beray'dan. Bazarbayaka Kamaska'ydan. Aksakal'ın yolu tarafay turgulay. Meymanlar var uzat olalı bu yaktı. Kalganın kalıp tur jigitler. Bazarbayaka attı bastırın beri. Bazarbayaka attı beri bastırın. Bastırın beri bastırın. Kalganın kalıp turgulay. Kişine meymanlar var. Joktu olalı jigitler. Siler de oşunday toylarda vergile. Konak kütküle.
Tez salmasang at ketip kalat Rıspek. Saldı Rıspek. Yakında kız toygunusu beni çakırığa koydum da Rıspek bırak. Almaz Hacı. Almaz Hacı. Badur Bey'e sorundalınız. Sorundalınız dağı biri repti. Beri kırap. Mikrofonda bata verin dağı. Badur Bey'e geliniz. Saldınız mı bekendep? Tam dirastadınız mı gelin? Mikrofonda dağı batanız talalayalım. Ne deyiz Kılıçkan? Buna bugün ulağını bir kötü de şöyle kızların altından koş uldar gelsin. Uldarın ulakların çoğayla gelin okuyun baktılığı var. Buna o marakeden tıncaman ötük et. Amin. Amin. Allah'a ekber etkanınız gelsin. Tavuşaka gelin. Aşırı verip sorumluluğunuz sizde Abadar Bayköy. Sizin de Abad adağınız talık olup vata alın maksatında bulunlar. Assalamu alaikum. Hürmetli çağırlısı. Kılıç inem. Madem kutlu olsun. Ömrü uzun olsun. Milletimizden tilek maksatına gelsin. Yeni gün uçmalığı da kalırsa 5 söyleyeyim alıp şu cigitli ne öyle. Ne ömrüm uzun olsun. Bakma çağırlısı. Bu koşnalar, ayıldaşları, saray cemaati ıntıma gaylı öyle. Intıma gaylı cemaatinin ıntımağına çındığında men de suqtandım. Jaşkara aralashıplar öte ıntıma eken, жаңайыл olsa da. Nurtile Gazi bordo kaçkan okşayt. Torat at çetkirmey kaçkan okşayt. Kayaka karab ketti bu. Kameskin aldın azı bordo kaçayın ketti okşayt. Beri gayrı. Beri jakmenen ayda oysın mı Nurtilek? Jeğenine berdi okşayt. Ruslan jerge vur sorun alasın. Eldin aldın şu jerge. Ruslan palvan. Jerge taştap sorun al. Özün ördün ulağın orada özün ör kızıtpaysın aşırı örlü. Ayıldın ulakların aşırı öresin elde. Almaz Hacı başı otur. Almaz Hacı karıda degen sırov payda ortat mende. Ne ol ortat Almaz Aka? İyileşip kalsa koymaçılığınız bu. Saldı mı? Koy ver koyatmazın. Koyatmazın koy ver. Koy ver özden kopyalım. Bala dağılı var ekensi bırak. Kalpile emeti atkanı kesti topun içinde. Kaytarıp jerge vurun. Eldin aldına. Jerge vurup sorma. Jerge vur olmadı gel. Hacı jerge vurup. Oyun kralı. Jerge uğrat okşayt azamatı. Elde oynayan palvan eken de bu çındırında. Buna en kızıktı oyun kırağız. Eldin aldığına taşta verdi azamat. Bir koy, 1000 son, bir gilem karım. Aşırı olasın. Bir koy, 1000 son, bir gilem. Aşırı olasın. Andemesi hareket kılgıla palvandır kınıki. Tayın palvan aşırı olasın. Bir koy, bir gilem. Üstünü akçılay. Tayır palvanga. Tayır palvanga aşırı olasınlar. Kulağın akçılar. Algıla azamattır. Algıla aldırmağılar. Torpaka teyek saldırmağılar.
Şınığı bilektin küçü veren. At çalında sandagaylıkты көрсөтүp. Attın çağırçılığındagı bir көрсөtüp ötüp kıyırmandardın kupuluna tolgulaçı. Karatandan kalkıldap turgan kıyırman silerdi kolda sürüp turat. Kıyırmanдар бар болsun. Kıyırmanдар бар üçün бұл oyun. Kılımdardı basıp yaşap keledi. Topka kirgende özüңөрдүн ойлой. Kıyırmandарды da oylayın ketkiler. Hurmatlı olakçılar. Aylanıp top aylanıp oldu. Turpup көтөрүлүп калган be. Бул жака сөрүлүп калды окшойт. Кимдин колунда? Ат тетири болуп калды аттоңдо. Көтөрүлүп калды. Токтотуп атты. Карма ошол жерден. Kaldı ulak kaldı kayıtlar. Ulak kaldı kayıt. Tayır palvan kaşır olasın. Bir koy. Bir gilem. Üstünü akçalay. Sorunlar köp çıkıttır. Hareketli kılıver öyle. Uğraşmayla talaşmayla. Aman trengili otağı. Bir koy, bir gilem, üstünü akçalay. Tayır pelvan kaşır olasın ukkula pelvanlar. Kötörgen balaga jardan bereli. Jatı жоқ eken, bari özü üstükiler. Arada birinekin konuklar var eken alardı da silah koyalar. Meymandastıkты көрсөтөлү жigиттер. Ақ допуну басып кийген алмас. Қалмақ кырсынан келген палванды да қарап қойгула. Ат жақшы екен, торпақтың үстінен кетпей атат. Көтөрүлдү бө? Жоқ. Жерде hareket кылабыз. Жерде hareket кылабыз жигиттер. Jeğiniңерди da karap koygula, jeğiniңerdi iri sudan gelgen. Bir koy, gilem üstüne akçalay. Tayır palvan kaşır olasınlar. Götürülüp kaldı. Kimde? Çoro mu? Şamşar mı? Kimde olsa da beken bol. Ökte parada turbayda tursa tanıyız. Başımdı götür. Bir koy. Gilem üstüne akçalay. Tayır palvan kaşır olasınlar. Жалғашқандан кейін тиішпелі болды жігіттер. Күн кеште парада. Көтөрүлүп калды окшойт, сөрүлүп калды окшойт. Жалга чыктыбы, колдобу, жолдобу? Азиз салды окшойт жалга. Bir koy, gilem üstüne akçalay, tayır palvan kaşır olasın. Düştü mü? Çok düşüp kalgan okşayt çamaz. Bağın ardısını ap görgüle bulduğumuz o jigitler.
тартып кеткенге капа болмогула. Ат салат, тартат улакта. Мына жерден мыктылыкты көрсөтүп алып чыккыла, салып чыккыла. Ар кимиң өзүңө тартып жалга чыгып калдыбы? Бакта алайыңарды сынап көргүлөчү. Таталакай бул багыңды сынай турган жери. Torpaq жердеби? Torpaq жердеби? Bir koy, bir gilem üstüne akçalay. Yeldos aldı mı? Yeldos aldı mı? At çalma saldı mı? Je torpaq jolda düşüp kaldı mı? Teşte okşaydı. Jigitler. Kılçaydaşkan kıranlar deydi. Köplerinin kızıktı uçurların görseti otosuna relge bırak. Akırına çaydı şunday kılgılar. Torpaq jerde jatsın, kötörülmese kötörülmesin. Ay çıkıp ketsin bir tek salmayız deydi. Muna şu köp jerge ülgü ol oturgan barpının jigitleri var olsun. Jebir adam düşüp, jebir tek salıp, jebir çılmırga oraman okuyalar orun almayıp bizim barpı jerimizde. Ulaqtı çaptan kuşunday çap. Kuma palvanın da aytıp ketken sözleri var. Ulaqtı barpılıktar çapsın deydi. Antkeni taza bilektik küçü menen, jigittik arnamus menen hareket kılıp barpının jigitleri. Tereke jok, jerge jok. Bu sözlü barpıda aytkanга uyat bolsa gerek menimçe. Ansız da bizdin jigitleri alıştı kılbayıp. Götürülüp kaldı. Götürülüp kaldı. Ve Bekembol Almanbet çapçıp kalgan bu. Atın tetiri aldı Almanbet atım oldu. Götürülüp gitti. Zaman Almanbet'in atı da çevirirken tetiri 80 metre altına var olup gitti. Açtık şey. Açıp çıktı. Yolkunup kara kaçıp çıktı. Bu tırıstık balvan mı? Zaman. Tayır balvan kaçır olasın bir koy. Bir gilem üstünü akçalayın. Arkanda tayır eke. Tayır eke kaçır ol. Azamat. Bunday jayından alıp çıkan jigitke tam beriş gerek. Rahmat aytiş gerek. Beri gayrı. Kara attı gayrıp gel. Sorunun alıp almak. Жаңылбасам жаңы дыйканын аты окшойт таштыга. Кыржол. Азыркы сорунду таштап алган барпынын балваны Тынчтык балван. Bir koy, bir gilem üstüne akçalay. Adam eken Ayşe atasının kara atı menen. Oman dosunun atı menen taştap aldı. Kel palvan bata doğanı dağı bereli. Assalamu alaikum. Nakılı çaka. Toyumuz jakşı taza tutar. Kurup şangırıp жоқ. Taza bulursun aga. Ulargın toylardı benim. Jakşılıkta olsun. O men aytkaным gelsin. Üç sorun birden ketti dağı. Bugünkü günü mıktı dengelde sorun dağı sayılıp atat çındığında. Şır, taza, çın yürekten. Jigitler dağı taza bilek menen alıp çıkıp. Namuslu da alıp atat, sorunlu da alıp atat. Vatanı da berip atat. Ne oldu? Alıp çıkıp bir koy. Üstüne akşalay alasın. Almaz, çoğ almaz kaşır olasın 5 boynuk. İrisali olmazga aşır olasılar. Bir koy üstüne akşalay. Fanames hareket kılavuz. Akırkı soruncu gittir. İsrailif olmaz kaşır olasın.
Alıp çıkıp İsrail'i almaz kaşır olasın. Bir koy üstüne akşalay. Sonmasını aytpay turayın. Aytsam hazır katı talaş жүрüp kalışı mümkün bir yerde. Göterildi mi? Götergili azamatlar. Жерге таштаганның сорунун берип атат бакыт. Эл дөгүп жерге таштап бергениңиз сорундан да кашык иш болду. Элдин алкышы сизге. Рахмат сизге. Бар болуң, атыңыз чуркай берсин. Daim el менен ага бериң ушинтип. Максат ака, сиз ким? Келиң ака, сиздин дагы бир батаңызды алып коелучу. Жүрөп иштеп койдум. Жакшы кылдыңыз бирок чындыгында. Assalomu alaykum jamoat. Ne deysiz? Qilich. Shu patang qabul bo'lsin kan. Beylayin shu qo'chqo'da yo'l berib shu kunlari Xudo qalasa endigi yilgi. Daha bir sorun alayım Xudo qalasa. Tazap chiqdim biroqchi. Azamatsız. Тазап чыктыңыз, эл дөгүп чындыгында жакшы иш кылып жерге таштап бердиңиз. Түшпөй аткан улагылы элдин баары дүркүрөтө кол чапты. Сизге алкыш айтты. Анда эмесе алып чыгып бир кой үстүнө акчалай сорун аласың. Аттар чайпалып калды, аттар тегеренип калды. Аркы терки ат салыш токтоп калды, демек көтөрүлдү. Көтөргөн палванды колдоп коелу. Күн кечтеп калды жигиттер. Alıp çıkıp Risale'yi almaz kaşır olasın. Almaz Bareske. Oңdop koy, koldop koy. Jölöp koy, tayap koy. Jok, жерге түшүп кетти окшойт. Кайрадан кол салды кызыл жемпир. Sürülüp ketти, amан тур дейт. Kim тартып атат, kim коюп атат. Kimde olsa dagы beken bol. Akırkı sorun. Alıp çıkan bugünkü gündün çempiyonu. Mıhtı atı olan. Sırgak kalmı atağı. Kimde gitti? Sırgak palvanda aşıp çıktı. Elmurat Akan'ın atı mı? Kökmençok. Kökmençok menen sırgak palvan akırkı sorun dolgan. Almazaki kaşır olasın. Almazaki gelin. Almazaki geliniz. Yem taşta. Bir sen attı mı? Abi sana bir de çek ettin mi sen? Sal almazı koşur. Üstten gol sal o zaman. Tart koy ver. Saldı campa. Atı toktatsa mı? Azamatsın sırgak balvan. Bugünkünün akırını algan. Akırkı sorundu taştap algan. Komsomoldan Elmurat Akan'ın Kökmençok degen atı menen Tüü Bazar Korgon'dan kelgen. Özümüzdün barkının mıhtı kücürmen жылкыларынын biri. Sırgak bugünkü günün çempiyonu mundaysa aytkanda. Akırın taştap aldı. Kel palvan Basaduan öreli dagı ulaktı jeytik dagı. Kılıç. Assalamu alaikum jamoat, palvonlar. O'sha Kılıç akada o'sha uuldu olayın deb niyet qilib uloq berib eldan patalı o'tat. O'sha patalar qabul bo'lsin. Ne niyatda bersa o'sha niyatini jasin. O'sha balalı olib endigi yili Xudo xolasa da o'shinte uloq chabayli. Uuluna uloq berib. Amin o'sha Bala çakallarlı şu ballarda, palvan ballardan olsun. Ulakçılar, ulaktı çaptık, emi patanı verip ketmeyin tarabay. Gelinizler, aksakallar. Pata doğan verelim, mikrofonla yakın gelinizler. Almazaka ver aydan. Kamaskaydan almazaka. Aksakallar gelgile, vatan ardı vergile.
Cengiz aka bu yoqqa keling. Cengiz aka Kamazga, aqsoqollar kelingizlar. Aqsoqolun jayqatgan, qalın jurtkan arqaytgan. Avalarım gelip vatandaşları beringizler. Cengiz aka bu yoqqa kelmeyiz bu Kamazga. Cengiz aka el kütüp kaldı. Kalganın 5 maynoqta çabağız, keleverdin. Kim aqsoqol mı? Mikrofonga жақынырақ, aqsoqollar. Mikrofon kim söyleydi? Aqsoqolı kim? Qamıtaga. Kelin, palvonova. Vatanı veringdan ulaqты жыйынтыктайлы. Koyuğundan verin, kılıçqa dağı verin. Ulaqçılar pata verip kettiler ömürden 10 minden. 10 min elder. Şu bala жақсы niyetmenen ulaq verip attılar. Tilege maksatına жетsin. Şu aytkan sözleri kabul olsun, Allah kabul kılsın. Tilege maksatına jet, tınç bolsun. O hak aytkanda Koçkordoy uğuldu olsun. Жақсы tilegen balları şu palvan çavendez ballardan olsun. 10 min. Şu çavendez nerede cemaat uzam tınç bolayla Selaman öylerge jetip algan Allah'ım jetsin. Assalamu alaikum cemaat. Tuğanlar meni bir qarap oğula, mınavu Kılıç ukam жақсы niyet menen ulaq berip atat tuğanlar. Qaytpagıla, ketpey turgula. Xudo xolasa bu yıldan keyin Koçkordoy uğul berse şu yerden ulaq bolat. Aldı kepsi ötap tonun bolat. Aldı şu juraktan çıkarıp solun memleketke razı olmalı kene adamlarga. Amin. Amin. Allahu ekber.